sathola nale report ukuthi from Friday umsolwa njengoba akhishwe etoksini ekhishwela ukuthi uzama ukuzibulala uyazihenga wenzani wagcina eseyiswa esibhedlela ukuthi udokotela akathi umu-examine nakhona esibhedlela kuthiwa mayefika ubeyisakaza ey'ndongeni eziphosa phansi ezenza yonke into njengomuntu ongathi uyahlala. So now udokotela-ke usenento ethi umsolwa ufuna ukumbhalela incwadi ukuthi akaye e-Fort Napa ayothekwa ingqondo for 2 weeks. Okuthina-ke njengomndeni ebesithi-ke siyafisa ukuthi udokotela before akwenze lokho aqala amlethe enkantolo azovela enkantolo bese kuba inkantolo embonayo ukuthi akekho fit ukuthi angamele itrial udinga ukuthi adluliselwe e-Fort Napa ngoba thina sizobona ubulungiswa obungahambanga kahle mesimbona esekhishwa ngale ebhedlela esema-Fort Napa engazange avale enkantolo. Sachaza nasekuqaleni ukuthi umsolwa thina simazi umsolwa ipicture yakhe siyibone after esenze lento after safonelwa umshana esithi nangupastor ekwazi uma nangupastor sibulala la so sasingamazi kwalo pastor asikaze simbone asazi lutho nangaye so asazi kwagama lakhe ukuthi ubani namanje simbiza ngopastor ngoba asinalo igama nesibongo ukuthi ubani lo muntu esikwazi ukuthi upastor owaseBurundi kuphela owenze lento ukuthi akwazi umntwana sekhaya amanxeba angaphezulu ko-46 aphinde azogwaza nomntwana omncane umshana ona-16 wayethu uzama ukulamulela uma wakhe. So into ayenza ibuhlungu ngendlela eyisimanga kuyimanje udadewethu use-ICU usalekelelwa imishini ukuthi aphefumule kusanzima kakhulu kuyena yena ngapha obhizi udlala u-hide and seek ulokhu ezenza umuntu ohlanyayo ngoba ebalekela ukuthi azovela enkantolo. Sicela uma uqala ungena kuleli khasi lethu wenza ubulungisa tofa subscribe button le channel yethu ewengenza kwethu kumjost uyaveza ukuthi-ke ezakamuva lo mlisa-ke ongumfundisi owagwaza amanxeba awu-40 usisi wakhe nokuvela kube ngathi-ke akaphilile ekhanda ngane zakwethu-ke manje-ke sekufanele-ke ahambe ayo-check-wa ingqondo. Mina ngenza kwethu-ke masihlangane kwi-comment section sizovula ukuthi uthini ngalolu daba ungakhohlwa ukuchofa subscribe button. Danko.